UNLF chuan December ni a press statement ati chua India sarkar nena in biak na chungchanga hun rei taka tanga in ranto an din mun soi chuak sarkarin sovereignty le independence chungchang agenda ada du lo thu soin hei hian NSCN nena in biak na po ati sukuk le ni in soya state chunga valley aral thuam keng pol hlun le upaber nia soi United National Liberation Front UNLF of Manipur chuan India sarkar chu phatsana apu ani pol anga ding Pompey Group le sarkar in biak na chu thina kong ka hong tu ani thu le in phatsana pum hlum ani thu an soi hei hi UNLF soidan chuan ULFA of Assamin India sarkar nena in biak na an nei dun lo chan berani a UNLF pol sang Pompey Group chuan November ni somni pakwa sang ni somni pathum khan New Delhi ya India sarkar nen peace talk agreement an ziaka ma se UNLF chuan remna zonga in biak na agenda ni soi chu adau dala sarkar chuan sovereignty le independence chungchanga thilpoi mo tak te chu adu lawa a hno lawangin in biak na chu thil omjane lo mai ani thu asoya thilakal sual hle ni ti in soyani Union Home Minister Amit Shah chuan November somni pakwa khan remna thuthlung hi apuaga UNLF in tharum thona bansana mainstream democratic process zom tura thuthlugna asiam chu lom omati thu asoi bokani UNLF cadet 10 anral thuam hlan lai video asera remna zonga thil engkim chu dan ramna zonga thil engkim chu dan phung pa ngai anga akal le theinan malakan tum thu an soini kong engkima an che dan phung chu in thla kan tum thu an soi boka sarkarin remna thuthlung atarlan dan kal takin UNLF chuan sarkar chu Manipura namzelen na sual na konga thubul pui court principal ngai tha le rawrel turani na ang taka engma athunei na le ati tur duty tilawa apua UNLF Central Committee chuan Pompey Group in remna zonga in biak na manga thunei na le zalen na nei thu an soi chu Manipur mi pui taril ru ti boi tu ani thu le UNLF a political principle bulbal in zom na nei mi lo le in mil hau lo ani thu a soi chuak bokani amisan tuita Pompey Group in tharum thona bansana mainstream atel an remti thu asoya UNLF chuan Manipura thunei na le mipui sarkar na an pek let le tur thu group in an soi chu thil theilo ni in angai thung hei hi UNLF chuan he polin hun kal to a an lo en chin to political principle atanga in thlak dang lam na le Manipurin zalen atum na konga in phatsan lian tak angin angai ni ati he thil hling ta chana atan UNLF Central Committee chuan Manipur mi pui ta chu zalen na sul na kalpui zel tura anin pek na soin bai sei na hlo turi na nge na committee chuan sarkarin UNLF pol in then to te ne na remna zonga in biak na nei chu Manipura nam zalen na sul na konga thil thleng hriat lo na ani thu asoi thudanga han kaila kep book turin tranpuin an dil Manipura nupatuak khatta chuan Delhiya nasataka soi sakan tuar hengan ko tuar lai hi mobile footage alanga mipali mipa pakhat le anupui afarnu le chung ko thian pakhat chu Delhiya Sunlight Colony mipui pol pakhatin kongpuya nasataka anwuak lai le chumi hnuwa dim na ommi lawa an pot phar lai alanga ne he thil thlen na hi Delhi ko chaklam Sunlight Colony ani in zanlama thil thlengani a kotler pakhata Manipur mi pa pahni le mai chia pahni ta chu mi pare ta tanga mi pakwa velin an soi sakaruna ni mi lai ni thil thleng hi kongpui sirlam balcony tanga mobile phone la ga ni a he video hi social media lama po adar chakna sa hle ani Sunlight Colony a police officer chuan nimin zan ve khan he thil hlenga hian tu ti hriat lo atangin first information report FIR thelu ani thu asoya
NDTV hian FIR copy hi an hmutoa thu boi siam sak zinga hian mipat mei chiat na man sual wanga thu boi nei te po an om nual ani he boi na chuka nu pakut tuara pasali a seidan chuan anupui a fanule a farnu tenen zandar som pakhat zanri ai khama an thian pa in lama an thla ho lamin mi pa pahni le che pakhatin an hmalama tengin an ron pana an mobile battery a thi to thu soin munirka Delhi khotlang lam pan na tur kepuk turin an tranpui na an nge na tranpui an remti hnuwa kep an buk lai chuan tranpui na dil tu pa pakhat chuan anupui le a unau nu laka thuten om tak tak a seitana a che dan le a thil sei chu a moilo ema wang chuan han khap an tuma chu vele chuan a thian te zinga mi pariat atanga pakwa vel chu an kau khoma an sei sakron shrap thu a sei ni mobile video le CCTV footage nena finfia FIR a hian chipchir zokin a pek thu a sei bok anupui soidan chuan misual rual te hian asama na satakin an hnuk hrapa ti lui nei nan khoi zui bok thu a soya na sataka an sei saklai hian tuma tranpui tu le ron chan tu tur pon om lo thu a soi ni atak samun sang sanga liam nem nem anei thu a soya a soi zel dan chuan kotleran kallai chuan heng visual te hian kep buk turin an tranpui na an ron dila ni lam chuan pangai takin tranpui ngai chu tlan san an tum lo thu an soi ma se heng thil an chunga thil thleng hi makan ti thu le an ria thiam lo thu police station a hian a soi ni pu chua simin police te chuan heng poi khoi te hi man nge an tum thu an soya su sak tur le liam tur na ber mi pa hi damdorina roi ni thu an soya doctor te chuan a khu pa liam na tak anaya ami ta sen vek boka a mai nek na lama a duk vek boka ni ti in an soi doctor te chuan a liam tora tang chuan soi sakna na satak atok ti alang ti an soi bok police te chuan heng poi khoi te hi an va hian an man ma lo chu han chol don lo ti an soya CCTV footage a mi pani an mu tang chuan che tan lak ngal tur thu an soi